Belinho je napustio Dinamo i prešao u Kustošiju. Jučer me neko pitao u komentarima što misliš o tome, a ja sam odgovorio otprilike čekam da progovore Bara ili Boban, jer nije prije došlo do mene da je Bara već prekjučer dao objašnjenje za Sport News, a i reći ću vam isto što sam načuo što se priča po selu neslužbeno, naravno. Ali ajmo prvo krenuti sa Barinom izjavom, kaže ovako, citiram: Belinho je htio igrati jaču ligu, u Kustošiji će igrati, trenutačno je priključen seniorima, ali Kustošijini juniori igraju prvu HNL, pa će u najgorem slučaju igrati sve utakmice za juniore. To će mu sigurno pomoći u razvoju. Eto, to nam govori da je dečko nakon 4,5 godine provedene u klubu nezadovoljan minutažom u Dinamu i smatra da je spreman za više. Ako Sofaskor ne laže, Belinho je ove sezone nastupio samo 5 puta za juniore Dinama, za kadete nemaju podatak, ali HNS-ove stranice kažu da je za kadete upisao 14 nastupa, od čega 10 u prvih 11 i zabio je 5 golova. Nažalost nemamo podatak o asistencijama, ali vidiš ovdje piše da je ipak nastupao 6 puta za juniore Dinama. Dobro, nebitno. Bitno je da dečko ima 17 godina, da je ogroman potencijal, da pleše na granici između juniora i kadeta, ali je ipak daleko od seniorskog nogometa. Mislim da tu nema nikakve urote protiv igrača, da se njemu uskraćuju minute koje je zaslužio, prije svega zbog sitne građe koja izgleda ne može kako treba istrpiti ni juniorski, a kamoli onda seniorski nogomet. Mislim, ne želim ni pomišljati na to da njega Dinamo sabotira, to mi nema nikakvog smisla. Pa nisu treneri idioti da će ovakav nebrušeni dijamant namjerno gurat negdje sa strane. I pričam ovo zato jer znam da će neki opet udarat po Bobanu, kako opet radi loše za Dinamo. Pa stari Boban kad je došao u Dinamo da je htio, mogo je odmah Bari reći ne treba nam Belinho, vodi ga kud god hoćeš, od njega nema ništa. Kužiš? Ljudi su se fino dogovorili da mali ostane, ali ne možeš na silu nekog gurat ako još nije spreman. A nisu svi Jamal da mogu zaigrat već sa 15 godina za prvu momčad Barcelone. I sad ću vam reći ono što sam ja čuo, a Bara nije direktno izjavio u intervjuu. Naglašavam, ne znači da je istina, ali tako se priča iz izvora bliskim klubu, kako znaju reći novinari. Dakle, Belinho je sam tražio da ode u Kustošiju jer želi igrati seniorski nogomet. Znači ne za juniore, nego za seniore i smatrao je da on u Dinamu to može zajedno sa Varelom. Bara i Boban su onda pričali sa njime i pokušali su mu objasniti da je prerano, da je presitan građom, ali mali njegov otac nisu htjeli niti čut i onda je Bara rekao ok, ako stvarno misliš da možeš biti konkurentan u seniorskom nogometu, dođi u Kustošiju pa ćeš vidjeti. I evo ga sad trenira s prvom momčadi, igraće za juniore, vjerojatno će mu se dat prilika i u seniorima kad rezultat bude povoljan, ali šta će biti ako ga ne daj Bože neko polomi, evo to mi izgleda dečko nije razmišljao. Onda će sam sebe unazaditi za godinu dana. I to što je prešao u Kustošiju mu ne garantira da će igrati seniorski nogomet, jer evo šta kaže Bara, kaže ako u Kustošiji procjene da može igrati za seniore, igrat će. A evo i šta kaže trener Vidović, svaki iznimno talentiran nogometaš bogatstvo je za momčad, ali tek ćemo vidjeti kako i koliko ga možemo koristiti u skladu s našim osnovnim ciljevima. Znači Kustošiji je cilj broj 1, povratak u drugu ligu ili prvu NL, i teško će on tu doći do neke konkretne minutaže. Gle, daj Bože da su svi drugi u krivu i da bude drugačije, da dečko zaigra, rasturi i dokaže svima da može, pa da se vrati za 6 mjeseci u Dinamo i postane najveći projekt kluba. Ko to ne bi volio? Ali realnost je, ja mislim, ipak nešto drugo. Pa pogledaj ti, frende, ovu sliku. To je friško od neki dan, pogledaj koliko je on sitan u odnosu na Baru, koliko god ga ova jakna još napuhava. Šta te misliš šta će mu raditi mesari u 3. ligi, a kamoli šta bi bilo da mu u prvoj uleti, ne znam, Majstorović, pa stari završio bi mu karijeru dok si rekao keks. Ali dobro, nadajmo se samo najbolje. Meni je žao da je toliko nestrpljiv jer stvarno po snimkama koje smo mogli gledati dečko je ogroman potencijal, ali očito mu Bog nije dao sve da bi već sad žario i palio u seniorima. Nadam se da će proći bez težih ozljeda i malo da će spustiti ta svoja očekivanja, a što vi kažete na ovu priču, pišite mi u komentarima, uživajte u ostatku dana i ako Bog da do sutra, lijep pozdrav svima.